nk'uko mubyiyumviye rero Corneille Nangaa akomeje kuburira leta ya Congo ayibwira ko atazabyihanganira kandi ko akomeje gufatanya n'ibihugu bitandukanye harimo nka Uganda. We yabyivugiye, ariko mbere y'uko mbumvisha aya majwi reka tubanze tumenye se umuyobozi wa M23 Corneille Nangaa yaburiye ihuriro ry'ingabo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko nirikomeza ubugizi bwa nabi mu mujyi wa Uvira abarwanyi babo bazafata inshingano yo gutabara abaturage. Ngira ngo twese turabizi M23 iyobowe n'uyu mugabo Corneille Nangaa yakomeje rwose gusubira inyuma ihunga kari agace ka Uvira gaherereye mu majyepfo ya Kivu ya Kivari ya Congo. Ubu rero tuvugana ni mu kiganiro Nangaa yasobanuye ko M23 yavuye mu mujyi wa Uvira ku bushake ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze, kandi ko atari ubwa mbere ibikoze kuko n'Ibunagana ndetse na Walikale byarabaye. Yakomeje agira ati si ubwa mbere tubikoze, n'Ibunagana twigeze kuhava muri Masisi ubwo hazaga ingabo za EAC. Ngira ngo nimvuga EAC ni East African Community, murabizi ni ingabo za EAC, ni ingabo z'iburasirazuba zishinzwe umutekano hafi aha ngaha. Rero twasubiye inyuma ibirometero birenga 100 muri Walikale, twarahavuye kugira ngo habe ibiganiro bya Doha. Ngira ngo murabizi ibyo byarabaye mu mwaka washize. Ubu nabwo twasabwe kuva muri Uvira. Yibukije ko mbere yo kuva mu mujyi wa Uvira yamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko abaturage bawutuyemo cyangwa se batuye muri kariya gace bashobora kwicwa bashinjwa gukorana na M23, kandi ko abanyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bashobora kugabwaho ibitero. Mbibutsa gukora subscribe abakunzi ba Soma Rwanda TV. Nangaa rero hano yakomeje asobanura ko kugira ngo izi mpungenge ziveho M23 yasabye umuryango mpuzamahanga kuwohereza cyangwa se kuwohereza umujyi w'ingabo zitagira aho zibogamiye kugira ngo zirinde umutekano w'abaturage, ariko ibyo ntabwo rwose byigeze byubahirizwa. Yakomeje agira ati twavuyemo rwose turigendera, icyakurikiyeho murakizi. Nyuma yaho dusubiye inyuma habayeho ubusahuzi, ubwicanyi ndengakamere, gufunga abanyamurenge, ibitero bigambiriye kwica abantu runaka, cyangwa se murabizi neza ko hariya abanyamurenge bakomeje kwicwa. Nubwo twahavuye rero ntabwo tuzemera kuhareka kubera ko nibyanga burya njyewe mfatanyije n'igihugu cya Uganda. Yabyivugiye rwose. Hari imiryango igera kuri 900 y'abanyamurenge yavuye muri Uvira. Ubu tuvugana iyi miryango iherereye hariya i Ruvungi, hariya muri Sange, ariko cyane cyane Kamanyora. Yabyivugiye rwose. Yagaragaje ko kimwe mu byo M23 yamenye nyuma yo kuva mu bice byagenzuraga. Ubu tuvugana rwose ibyo bintu yamenye bifite imbaraga. Ntabwo rero byoroshye kubera ko gufata icyemezo cyo gusubira inyuma biroroshye kuri twebwe, kubera ko ntabwo tuzakomeza kwemera kubona abaturage bagirirwa nabi. Ngira ngo yakomeje avuga. Nangaa yatangaje ko abasirikare ba DRC ari amabandi, bityo ko nibakomeza gukora ubugizi bwa nabi muri Uvira M23 izafata inshingano yo gutabara abaturage bayo. Yakomeje agira ati kubw'ibyo rero turaburira aya mabandi, ntabwo ari abasirikare yabise amabandi, ko nakomeza tuzafata inshingano nk'abasirikare. M23 ubu tuvugana rwose twebwe nta mikino dufite, isaha n'isaha dushobora kugaruka tukagenzura igice twarekuye. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ngira ngo murabizi idini rya Gatulika ni idini rikomeye cyane. Ubu tuvugana rero biravugwa ko haba hari ugucuruzwa kw'ikarisitiya. Mwese murabizi ikarisitiya iraribwa. Rero
ubu tuvugana rwose ni hari Kinshasa niho biri kubera. Kiliziya Gatolika yahakanye gucuruza ikarisitiya mu isoko. Ubuyobozi bwa Antidiyosezi Gatolike ya Kinshasa ni ubuyobozi bwa Arikidiyosezi Gatolike ya Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya muri Kongo bwahakanye bwivuye inyuma ko gucuruza ikarisitiya mu isoko yo mu murwa mukuru w'iki gihugu bitigeze bibaho. Ni ku mbuga nkoranyambaga abakunzi ba Soma Rwanda TV hakwirakwiye amashusho bivugwa ko yafatiwe i Kinshasa agaragaza ibimenyetso nk'ikarisitiya bicuruzwa cyangwa se bicuruzwa mu iguriro rinini cyane hariya muri Supermarché. Abanyekongo rero bakoresha izi mbuga ni bamwe mu bayoboke ba Kiliziya Gatolika bacitse ururondogoro rwose bavuga ko bibaza uburyo umubiri wa kirisitu wagenewe abakirisitu ugurishwa mu isoko nk'amandazi. Umushumba w'umusigire wa Arikidiyosezi ya Kinshasa uyu akaba yitwa Musenyeri Charles Ndaka Sarabisara yatangaje ko nyuma y'ubusesenguzi bwakozwe byagaragaye ko aya mashusho atafatiwe mu murwa mukuru. Musenyeri Sarabisara yagize ati nyuma y'isuzuma bigaragara ko amashusho yakwirakwiye adaturuka mu mujyi wa Kinshasa. Kiliziya Gatolika yashinje amatorero y'inzaduka kwigana ikarisitiya zayo agakoresha ibimeze nkazo mu isengero zayo. Ihamya ko amasoko yo mu karere ka Limete hagaragara ikarisitiya z'inyiganano rwose. Rero ntabwo rwose iyi kiliziya ibishyigikiye. Mu gihe hakwirakwirwa cyangwa se aya makuru akomeje gukwirakwira, Musenyeri Sarabisara yasabye abakirisitu Gatolika kwirinda ababayobya kandi ko isaba ubucuruzi n'abaguzi kubahiriza indangagaciro za Kiliziya Gatolika. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ikiganiro n'imenya byinshi n'ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Ngira ngo rwose murabizi neza ko nkomeje kubagezaho amakuru y'umutekano na diplomasi. Reka nsoreze aha ngaha ndaza kugaruka tureba uko byifashe mu karere mu kanya.